Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat nga inte ikanbiag ita ket naggapo ken ipagayam abilen ti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana iti surat na Dear Mr. Lonely. Adda di trabaho kiti maysa nga opisina ditoy Baguio. Ngem gapo tawan mga iwan kadagiti anak ko iso ang nagikatakon. Ket ti asawak laangen ti mangmangged. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Abilen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, ala. Mangrabii ka pa'y Noel. Imo na kaming kadagiti ubing itay. Saanin Belen? Nanganak kon ijay rohar. Tadya kon mayawi ti bisin ko. Nag-overtime kami ngamin. Kasta ka di? Wen. Wanjayam. Oh, alam ti nasweldo. Tagumatang kan iti kasapulan dito'y balay. O sige. O ala, ika nga rudan agpalas. Tamaturog kan. Nagsweldo gaya man ni Noel. Ngam di ka pa'y gimatang iti agas atom tumarak. At dapay matnat da atumaran nyo. Saan ka di? Iso ako na ngayon doon sumarunulangan asweldo ni Noel agumatangak iti tumaran nyo. Total, adupay matjay bitamina yo. Di ko namket di. Talagang imimutan na kamin anaganak ni Noel. Saan akasta, nanang? Ammon Belen. Idi awan ka pa'y dito'y balay mi. Nasaya ati biag mi. Natal na da ito'y abalay. Awan ti parikot mi. Ngam idi adda kayon kadagiti duang anak mo. Nariribukan da ito'y abalay. Awan ngamin bain mo. Nagposkol ti ropam. Awan lang arudan inkamang mo. Adda pa'y duang anak mo. Mas daawak mat ngamin ta kinayat na ka ti anak mi. Idin to taaddan anak mo. Nagposkol ti ropam. Noel, positive ti prenatal check-up ko. Ha? Masikuga. O di nasayaat. Adan ton anak ta. Rumbang yaang. Kan awan met parikot. Tanagkalay sa tamatan. Noel, Ay wana man na imbag ti bagi ma. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak itim imatam. uwan, Noel. Gatangam ti amin na bitamina. Iti kasta. Nasalon at ti sikog mo. Uwan ka di. Talagang aramidak ti kasta. Nasayat nga rin nga kasta. Aldawan ngam awan pa'y naluto amakan. Salbag kit iti kastoy abiyag. Ninanang. Sige. Inakon agluto. Nikat, Ay, alas 10:30 pa ilayo niya. Mabisin siguro ni Aldawan Nanang. ida pa'y labumangon sige. amakan agluto. Inka nga rin ni Awan kusina. pa'y timakan. Salbag. Ano samlangan ni Nana? Wan, makaano sak. Awan parikot iti dayta. Nanang, adamat tinapay kan adda kape dita. Wano, chocolate drink. Agkape kayo pa'y Di kay ka din nagarmusar? Innapoy ti kayat ko akanan. Saan atinapay? Sige nanang. Urayin nyo nga ruda makaluto Sigod asaan amang mangan itiin na po no kasto nga agsapa. Tatinapay lang ti armusar na. Nga agsapol itan itiin na po O apay, anya pa'y lat arami idam. Uwan nanang. Anya ti sidaan nyo, ta iso ti iluto. Kayat ko ti itlog asani side up. Kan mang prito ka iti tilapia. Agawam, ilutuan nakpay iti sopas. Uwan nanang. No saan kumaday talatan mangar arakop iti asawam tar aramidom itay. Dinakaluto ka kuman. Sigud mo't gamin at tinapay ti armusaryo nanang. Iso Ay sumardan kan! Di naksong basong batan akasta. Ta mga numabarsak kay tikot sara. Agawam tagluto! Awan pa'y papartakamat nga gungunay! Ala, huston baby one, di ka nagsangit pa'y. Adto yung ti day din.
Oy, Belen, ingkag luton, aldawon! Ay na. Jackson maanusan ti katuga nga ka babae. Amo na akan anak ko. Ngam ibaon-baon nak pala. Di akong tiagluto. Tadi mo kat ibaon-baon ti manugang mo. Madama pa lang ti panagtanggad na. Ngam ibaon-baon mo kit din. Apay, isakit mo itan ni Belen? Wano kurso na adam. Anya day tanay bagbagam, Antonia? Panunot ka di ti bakit ti panunot mo, ha? Tatang, siya kon ti agluto. Nakaturog mo ni baby? Oh, aday tan ni Belen. Mala, pag tinulungan yon ti agluto. Total kat isak-sakit mo matunay, Pedreng. Di tulungam, kaasimat. Anya? Sige tatang, panawan da kun diti kusina. Ta siya kon ti agluto. Ay, san? Inkakat kitaan tay anak mo, Bilen. Siya kon, ti agluto. Apay agas ti bagbagan ni nanang ka ni tatang. Nangag ko ti imbaga na. Nga amangan kanuno agkurso na da kanyak ni tatang. Diyos ko. Anya ka ti dahi ti amapaspasamak itan ni ti biyag ko. Supapak ka di dahi ti panangsungbat ko iti panagayat kanyak ni Noel. Nakaturog gaya man da boy kan neneng, Ingkarikpay mat nga igatangak ida iti naimas at tinapay da. Ngam di dakmatan na uray. Ay, kasanumat ngamin. Kanawin itan ti overtime mi. Sana bali, Noel. Tuntun bigat langan nga itid mo, Kan gimatangak mat ng gatas ni baby. Nasayaat mo't. Gaputa pakurangan na ti madede na kanyak. Saan na mabsog? Isong hagsangitan no daduma. Okay. Kumusta ka mat dito balay? Amangan no bambanugam tabagim ngagtrabaho dito Amangan no mabaybay amat ni baby. Kapilitan ngagtrabaho aklata, Tapno awan ti maibaga ni nanang. Anya? Ay saan ang mabalin, Mga latalangin iti katulungan tayo dito balay. Saanen? Parikot tumanin dayta. Kayat ko kumapay ti agawid ije balay. At dadananang ang mga sikaso kadag iti duwang anak ko. Aklo nakamarigat diti Noel. Gapot adapay ni baby nga aywanak. Wen, Belen. May mayat siguro no agawid tayo pay lang iji balayo. Tauray siya. Sumuro takmat. Pues, mapan kayo laang. Di oray saan kayo ngagsubsublipay ditoy. Nanang, maawatan niyo kumamat ni Belen. Marigatan dito, tawan ti mga iwan kadaboy kan neneng. Sakit at dan anak mi. Iso asaan pa yun ang makatulong kada kayo dito balay? Di ko namkit di. Sadot day tabalo ngay nasawam. Kan kayak nabukudan ti sweltom. Iso nga ipanaw na kan dito'y balay. Anya? Sige, kayo latan na. Kat saan kayo ngagsubsublipay dito'y balay? Unay katikas tawa ugali yun, nanang. Dahi talat ka di kwarta, tinapatag ka na kayo. Saan? Ngam amumat ngamin ajak kayat ni Belen ngay kalaysam. Ngam ingkalaysam latamat. Pweh, kaslawanan ti sabali pa'y ababae dito'y lubong. O sige, nanang. Mapang kami. Di kagdanag. Umay kayo lat na ikan iti kwartayo. Uray sanan! Bukudan yon ti sweldom! Nagalasmat ng ti panagsasauyo, nanang. Una, tanila ang Belen tinasaya at parakan ka. Nga uray pa'y nagadumat ti made ngar aramidan na. Nanang. Talaga man, nagalas ti aramid ti asawam abalo. Puwe! Jak lakayat amanugang. Jak tupulos maaklang. Anya nga ita? Pimanaw yung Danuel. Nagalas tumat yung galim. Anya nga ti mabalin mo, no nibilin ti kayat ti anak ta. Jak nga rod kayat day jay ababae. Nasingpot ni Belen. Napintas pa'y. No kumatabaroak pa'y. Nakikaribalak ko man kani Noel. Napintas ni Belen. Kasta. Anay ko.
Apay nga itong bakalay! Talaga gayam ako sunadam da di abelan niya. Na, No kayat mo surutam idan ijay balay da. Tadwa kayo nga asawa na. anya. Anay ko. Tinong panak mat. Nagalas ti panagsarsaritam. Kababain ka bakbakitan. Sa iro ti panunot mo. Nagbit pa naglabas ti Aldaw, Noel. Ita, agkasangayon ni baby. Umuna pa nagkasangay na. Wan nga rod. Kat kasano? Anya nga iti isaganam. Saan mo't nga ado ti sagana lakay. Ngam ti kayat ko, ingkanto ayabandananang kantatang. Tag celebrar tayo dito balay. Naimbag ano kayat ni nanang ti umay dito eh. Ibagam a birthday ti Apuda. O sige. Inakto nga rod idaawisan kinitatan. Wen Noel, umay kaming to kaninanang mo. Saan to Apolos? Jak kayat ti dumaray. Ita niya ka po. Unay kayo matan ayan nanang. Apay ka di akasta kayo. Kasangay ti apo ko yo. Di yung kayat adarayan. Basta jak kayat. Adda kayon da ita. Tatang. Da kayo latang roden ti umay. Un anak, siyak tulatan ti umay, no saan akayat ni nanang mo. Ay na, dakkelan ti apok naglukbag nga ubing. Wain abalayan. Ay. Angam na nakaturog matidi inugbaak. Ala, madamdaman ton nga ubag abalayan. Inton makariing. Wen abalayan. Tatang! Umay kayo mga nun ha? Tatang, umay kay manganan. Wen Belen, Umuna ka na mga abalayan. Madamdaman ang mga anak tanay. Ubak pa ito'y aputa. Noel, may sanatangon ti anak ta. Ngam saan pa lang ang nagbaliw ti panakilangan ti inam kanya. Wan nga rod. Di mo latan ikan kano ni nanang. Tinapatag. Nasaya at tilangan-langan tang agasawa. Noel, Ken, awan mat siguro ti makunan ni nanang. Tauredan pamilya. Ikaklata iti kwarta. wen ikamlat ta ida ka ni tatang. Tapno adamot igatang da iti masapsapul da. Man nakaawat ka nga asawa, Belen. Wen, man nakaawat ak. Tadyak kaya ti Riri. Agyaman akan ka, Belen. Ala, maturog na araw din. Tamo ka nabannog ka, gapo iti panangisaganam iti birthday ni baby. Nanang! Adda kayo kadidita kusina? Adda ginatgatan ko para kada kayo. Na. Asino tinagkunakan ka asomra kalatan? Bastos ka talaga niya. Awan modom. Nakalukat mo't ngamin tiruangan nanang. Iso asimra kaklatan Umay kula iyag dagito ginatgatan ko para kada kayo. Atoy Kastoy ti may parbang iti daytoy nga intad mo. Nanang! Impalado yung ijarwar ti ginatgatan ko. Jak ka sa pulan dagita. Pumano kan. Nanang, uray ko makaguradak. Basta inawat yung lata kumamot tintad ko. Adiyo kumamot impaladaw ijarwar. Gaputa nagbambanugan ni Noel tinggatang ko kadagita. Sige! Ingkapidutan! Tadyak ka sa pulan ti uray anya nga itad mo kanyak. Aramidak ti kastoy nanang. Takayat ko ti makikapya kada kayo. Ngam no talaga ang nadagsan tirik na yung kanyak. Awan nga roden mabalin ko. Kat manipod ita. Saan akon nga umadak diti balayo. Awan mo ti amo ka nagbasulak iti katuga nga kababae. Tatang. Ngam apay akas jay ti trato na kanyak. Saan nakangarod akayat amanugang, Belen? Dayta ti dakkel a makagapo. Tatang. Agam ano sa maon? Kan saan ka nga minan na mapan ije balayda? Liklik ka mo, ti katugangam a babae. Tapno saan ka na makangag itag kakasakit asaw? Basol ko kadi. No siyak ti kayat ti anak na. Napudno kami iti tunggal may saka ni Noel. Dahito ti makagapo ngayon kalay sa anak.
Saan ka di amawatan ti katuga nga kababae dayta? Saan na maawatan dayta? Tati maawatan na laeng katirik na. Adi nakakayat para iti anak na. Iswaliklikam laeng ti katuga nga mababae. Tapnusan ka na makangag pa iti agkakasakit sa una. Noel, aging ga ita. Saan ang nagbalik ti pandakilangan ti inam kanyak? Malidayan ako, nay. Sana kumpleto ti ragsak tayo no kastoy mo ti mapaspasama. Tinapatag. Awan ti madingar aramidam kan ko na. Ken, nasaya ti linangan tang agasawa. Noel, Baya mo ni nanang. Kasjaya talaga ti ugali na. Uray bidot na, di naklunan. Ken isudya tao adi na amo ti agkid daw iti pasensya wenno pamakawan. Basta pakitaan lang tayo tinasaya, Belen. Wen, talaga akas na ti aramida. Gapu ta iso ti inam. Katugangag. Agamanak, Belen. Ngam, urayak lang ta ti panagbalik ti panakilangan ti inam kanyak, Noel. Kat sapay kuma. Tadumteng to dayta aguntaway. Numaminsan, Mr. Lonely, nasakit na tinakam ko iti katugangak a babae. Gapot atunggal agsabat ti dalan mi. Pabainan naklatta, nga oray iti kadwan ti tao. Kaya't ko asumbatan, ngem agul uli makaklatan. Alakastan katagyamanak iting kay panangidrama iti surat ko. Pagayam abilen, agyaman kami mat iting kapanagsurat. Timakonak, agan anos kalata. Husto ti aramidem, nga agul uli magkalatan no kasta na sakit ti panagsasao ti katugangam kan ka. Saan mo apakitaan iti madi? Tainto nagangay, makaamiris to metlaeng. Tatunggal tao, dumteng lataken kwa na ti panagamiris. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Abilen ti syudad ti Baguio.